мындайда азыр я им мешаю. Мен адам топтойт, каякта уруш болсо ошол жерге барат деп атат да мен турумда. А мени чакырмаса адамдар топтонгондо, урушкондо, мындай болгондо мени чакырмаса мен барбаймын. Мени чакырат, телефон чалат, мен барам. А сен как минбашы ошол Бахтияр, минбашы 13.000 элим бар дейт да. 13.000 элиден 3 дана адамга мен билем ошол жерде канча инвалиди бар. Ошол билет экенби? Мен билем ошол жерде бир спид оорунуусу менен ооруп аткан бир кыз бар. Мен айтпайм, мени түшүнөсүздөр да, эми айтпайм фамилиясын. Ошол кыздын 2 баласы менен, это спид, она заразилась здесь, знаете, да, больница материал болду. Ошол жерде она заразилась спидом. Ошол кызды 2 баласы менен ери алып келип койду. Ата-анасынын үйүндө жашайт. Ошол проблема менен мен ошону дагы эмнеге Бахтияр ошолорду чечпейт? Эмнеге ошолорго чек сурабайт? Мен ошолорго чек сурап атам. Мен аларды территориясына карабайм. Мен эч ким эмесмин. Мен просто гражданский позициям ошондой адам экенмин. Такую не переделать мне под 50 лет уже. Мен өзгөрбөйм. Но я хочу сказать одно. Вот этими, вот такими дешевыми вариантами мени токтото албайм. Мен жүдө көп нарсаны билем. Эми мен ача берем буларды. Ача берем, сүйлөй берем, пока мени атып ташташпаса. Всё, вот мен ошондой деп атам. Но они мне угрожают постоянно угрожают. Мектепке карасын, инвалидтарга карасын. Сатвалдиева Дилдар Гуламжановна, я наизусть знаю. Байоглиева Зулейха, Сатвалдиева Дилдар Гуламжановна, сама инвалид. Ребенок инвалид, 15 лет в очереди стоит. Хотя по положению о земельный кодексе айтвата, инвалидам без очереди, инвалид первой группы, ребенок инвалид. Кандай кимлерге берип атат? 15 лет в очередь, это позор и стыд. А озыге позор мас. Даже бизге, коомге позор. Мен ошондой нарсаларды ачып атам. Алар посидели, подумали, незаконного ничего во мне не нашли. Черное пятно жок ман. Да? У меня нету черных пятен. Ошону эми самый, мындайда, это, кандай дейт, козырная карта, да, азыр? Козырная карта, межнациональный конфликт. Они нашли эту козырную карту и эми ошону менен действовать этим. Вот это правильно. На данный момент айыл өкмөтү стратегический объект бар, аэропорт, эски аэропорт стратегический объект. Ал жерди сатып жиберди. Дагы 2,5 миллион сельсоветте ремонтуга ажыратмакчы болду, но мы ему воспрепятствовали, а нарсаны жокко чыгарды. Дагы больница, Тюликен больницасы, это Тюликен больницасы, это государственная больница. Сейчас она продана Ташпулатов Авазу, который здесь сидел тоже. Ошол Ташпулатов Аваз сейчас как бы является ошол больницаның частным собственником. Сейчас это в стадии суда. Мы сейчас с ним судимся. Для чего судимся? Не для того, чтобы себе забрать, а для того, чтобы дать народу, для народа, эл үчүн. А мындайда жеке кызыкчылыгы совести болуш керек да адамда. Адамда совесть болуш керек. Адам мына Шарап Капаров жердеди сатып атат. Шарап Капаров Тюликен больницаны сатып жиберди. Капаров стратегический объект, извините меня, стратегический объект, да? Аэропорт это стратегический объект. Как его можно продать? Дагы эл иштери көп. Кайрак суулуу жерди, суусуз жер деп сатты. Если есть у кого-то какие-то интересы, я могу на местах давать интервью, на места ездить, где что строится. То есть по факту, пускай они докажут, что я межнациональный кандай сөздү, ким менен кандай, не на словах. Давайте я вам докажу на фактах. И на это там, на фактах. Вам это надо? Поедем, я вам покажу, я вам докажу. Но азыр мага бир шаг кылдым, мен дагы бир шаг кылдым. Но если они будут вот такие вот шаги делать в мою сторону, это неправильные, необоснованные. Понимаете? Я также уже обоснованно и правильно, и законно буду действовать против них. Siz ошондо алардын
мыйзамсыз кылган иштерини чукулап, элдин талабын талашкан үчүн сизди Джеймбеков обещал бороться с коррупцией. Это мы ему даем прямые факты с доказательствами, что продали. Это же можно проверить по документам, с госрегистра, с архитектуры. Продано, не продано. Что они говорят? Они меня обвиняют в нацизме. Почему они говорят об этом сейчас? Почему они не говорили об этом, когда это было актуально? Они говорят сейчас, потому что мы неделю назад пишем заявление о его незаконных действиях, о его некомпетентности, и в данное время ушел адамдарды жинап, это все люди заинтересованные. Продают земельные участки, покупают земельные участки, перепродают. Люди, которые, опять-таки говорю, Аваз Ташпулатов, это человек, которому сейчас в данное время принадлежит больница. Ошондай адамдарды жинап, ошондай конференцию өткөрдү. Вот простой народ. Народ со мной, понимаете? Для меня нация, вероисповедание не имеет значения. Незаконное действие, независимо от национальности, от вероисповедания, должно быть наказано. 380 квадратных метров в больнице Тюликен, 380 квадрат метров, дается в аренду за 1000 сомов в год. Вы понимаете, что это такое? В год 1000 сомов. Хотя постановлением Кызылкыштакского айюкимата, эта сессия была принята депутатами, каждый квадратный участок, квадратный метр 200 сомов. Там назначена была вот такая вот сумма 200 сомов. Это получается 380 квадратных метров, 76 тысяч сомов. Куда идут остальные 75 тысяч сомов? Естественно, я им мешаю. Пресс-конференция бергендерді мизамды жанды жауап бериш керек деп ойлойм. Бақтияр, бұл қызды ел қарасы қылыштапқа аял барлығыларды билет таниды. Бір жардам керек болса, айлы үкімет емес, көбірек бір справкаға жетіше алған аялдар бұл қызға мұражат бар. Дұлмұратымды айтсақ та, бұл правоманден менен жардам берет алады, ошон үшін түнгі кешесі бұлға тиіштік жоқ. Ошоға мынағы шақылдап дегенім, мына Бақтиярдың өзіне айтып атам, қайра айтам. Ошоға жүгірдіп келіп тұрып, ошо межнациональный вопрос шығарып тұрып, бұл қызға қашатып атпайбы? Ел билет бұны. Бұны ойлабай айтады да бұл ше. Ошон үшін мына ақырғы менде сөзіміз интифакта жашап атабыз, біздер интифакта мүшелік етпесін алар. Шығып кетсін керек болса, ел билет алды. Ел қолтуған педаль ашыды. Мен дағы ұшы жолдошыма көз өмір бойы колхозда иштеп, жолдошым трактор менеп ұшы қышында тоңдырмайдады, жазында селка менде өзімді бақта ташыды. Мұна мен ұшы 4 балама 2010 жылдан бері документ қылып жүрем. Қанша жол айлы өкмөткө кирдим, бир кызым ажырашкан, бирөө жалгыз бойыне. Кирем капарып шарабеттин алдына. Эже сизге биринчи чек болгондо сизге биринчи берем деп, кулагыма аламан деп чыгарып коюп. Чыгып кете беремин, болуптур жүр деп. Эми кыздарым бардыгы, балдарым менен 3 баласы бар, биринин 4 баласы бар. Бир үйдө жашайбыз. Ушуларга жер участка берип койсо, мен деле үй салып, бөлүп коем, бир үйдө неме тыгылып отур. Кыздарым Россияда иштеп, чек сатып алабы. Мына бир чек $16,000 болуп атат. Берип койсо болот, бирөөнө токтом чыккан, калганы мына колумда документ 4 тең жүрөт. Бизге деле бир карапайым элге биринчи карапайым элди ыраазы кылып, группадагы инвалидтерди ыраазы кылсын, жалгызбай энелерди ыраазы кылсын. Анан биз деле колдойт элек ушу баланы. Ушу иштесин дейт элек. Эми мынантип мына телевидениеге чыгарсаңар анан сразу наразы болот бизге. Biz çıkmayt элек şu баланын аркасына. Улуттар аралык кастыкты козгоп тур дейт. Biz карапайым эл, biz кайта ынтымак жашайбыз. Мен ушу эмне өзбектер менен иштешемин. Менин ушу өзбектердин жанында. Biz эч улуттар аралык кастыкты козгобойбуз. Biz кайта ынтымак жашайбыз. Булар менен. Мен Кызылкыштакта болуп, мен бир башка оксап алдым, подачканы айтмакчыман ки, али Аваз деген Ташпулат университетинен бул бала 120 адамды койдуруп, ашык атайга пул беремен Кызылкыштакта алды. 4 жылда ойнап, аптырып, финанс куруп,
Elde aldap durup, şart çaltar 18.000 dolar çaltıp, elde aldap. Kurgan yok haliyle çıkardı. Magyatı kırıp işletiş birişti. Böyle ki satar. Şu aksakallı men kardeşi kana şu bunday bu hapishanelerde çorasını görüş geledi. Men özüm senin meni nasyonalni sevmedim dedi. Özbek Kırgız degan narsa yo'q biz ichimizda. Ma'lum bu qiz hech qancha O'zbek Kırgız ham bir O'zbek ham bir xil narsa. Hech qanaqa bir gap so'zlab qo'yolmas. Men qanchadan beri akasi singil bo'lib yuraman. Bir og'iz bitta narsa mamadiga degan gaplarni eshitganimiz yo'q. Yerga xizmat qilib turganlar nimaga bu bunday deydi? Mына şu Kızılkışlak biznesine işkemen ayında bulun. Men qancha suranıp bardım. Ay bizim jaş kadirimiz. Biz sizler düşerge bizni uşul nemelerdi Kızılkışlaktın nemesini bardığını жақшына kılıp jaşlarga qarap neme desingер. Kichine mına çek berip atkanыңарда mına комиссия болуп карабайсыңарбы дедик. Мына менин орукчан экинчи күйөөм бар. Эки келин үйдө отурат азыр. Бизде билесиңер Кыргызда эки келла бир казак келип турган. Кырылып өлүп атышат үйгө. Bir gün анан кийин аким келиптир мектепке, детсадка. Келген экен анан мен кокустан барып калдым. Мени сүйлөйт мени чакырбаптыр. Өтүп кетип атсам, элге не болуп атат десем, ушул жерде неме болуп атат дейт. Барып анан шарабидинге айттым мен. Ай, биздин жаш кадирсиңер силер. Мындай болуп атат десем, аким экөө ырсаңдап күлөт магачы. Мен айттым, ондай кылбагын дедим. Мындай бей бечараларды карап койбойсуңарбы силер? Десем айтты, сен аны адырдан дөңнөн бердим дейт. Мен onu вертолет сатып алышым керек десем, sen andayсың, мындайсың дейт. Бас азыр дедим. Аким менен экөөнү раса сүйрөдүм үйгө. Үйдөгү касанды көр дедим. Азыр эки келин мушташып отурат дедим. Бирин көшүн бирөөнүн баласын же ура албасаң, же бир нерсе кыла албасаң, ушундай неме экен. Мен 3 жылдан бери келем эшигин тагына карап, жалынам. Эй, мага мынтип койгун, сен ушуну сатып байыбадың десем, канча балаң бар сен? 7 балам бар дейт. 7 балаңа 2ден чекти кылып койдум сен дедим. Басат үймөгө көргөзүп келем дедим. Десем, колуңан келген ишти кылбайсың дейт. Мен эшигин алдына келбегин пут басып дейт. Dedi stoldu çalıp geri verdim ilan. Biz şu elde karap koysun, şu elde karap koysun. O yağın karasın, bir yağın karasın. Özüne ciğermesin, 5 kolun ozuna salıp bütünen koşup salıp. Ey Allah turat üstü yüzde, oygun desem sen Allah'ın şunlar Kuday'dan büyük bol getirdi şu balaçı. Biz çaylaganbız. Men deyt, eger de deyt, şu yerde tursam deyt, siler deyt, baş götürüp жүргүзбөймүн deyt. O kim bizge? Bizge kim? Men eşigin aldına deri bardım. Aksakallarga deri bardım. Akim gelgenken Karasu'dan. Akim gelsem, bular öküm. Karganın gözüm çıkıbayt degende, oşunday kılap turbayбы bular. Men şunçalık güydüm, men şu malga çeyin dedim, şu yaşka jettim, 40 yıl oldu iştegenime sapozdu. Güyüm kambayın bolup işteytiler, mına orukça bolup kaldı, temirde jüröverip, ünvanip bolup kaldı. Mınake, dila süylep atat, biyaplılar süylep atsa, sen Ulutluk nersen жоқ ол жерде, hiç kaçan. Ulutluk sen Özbeksin, sen Kırgızsın, sen Taciksin, sen Çeçensin diyelega hiç kim. Только öz üçün işteyt. Öz üçün işteyt. Şarap. Şunçalık çıkpay delek biz şunlar kılıp, biz zastavın ne tuatacak bularçı bizde.